مسعود اوزر پارێزەر ئەنقەرە وێت گەلمە دابێتن بەرز مسعود تو بخێراتی ji بۆ کوردستان 24 پکەکەت بێژە و من خۆ هەلوەشاندیە یان کنگرەیە خۆ هەلوەشاندن و چەکدانینێ لە دار خستیە لێ دەبێژن دە ڕۆژێن داهاتیدا وێ دەرئەنجام بێ ڕاگاندن مەکانیزم وێ چاوا بیتن هەن چاوە تەخمین دکەن ji بۆ خۆ هەلوەشاندن و چەکدانینا پکێکێ li gorey xwasteka Tirkiyeyê dibîtin tiştek namînî bi navê rêxistinên siyasiyên ser bi pekekê yan şerê çekdarî di nava Tirkiyeyê da? Yani bersiva vê pirsê têkiliya Tirka û Kurda divê em li wa binêrin têkiliya Tirka Kurda ev 1954 sala Tirk û Kurd li ser vê axê li Anatolya Rojhilata navîn bihevre dijîn. 1971 Tirka Kurda bihevre tifaq kir derbasî Anatolya navîn bûn. Piştre 1514 de Osmaniyan Kurdan dîsa tifaq kirin weke ku wî wextî 16 bekê Kurdan xwe tifaq Osmaniyan kirin hemberî İranê. Piştre 1919 de şerê rizgarkirina Tirkiye wî wextî dîsa Tirka Kurda bihevre tifaq kir komar ava kirin. Türkiye Cumhuriyeta Türkiye pevre ava kirin. Piştre وکی کو انکار کردن کرده داده دست بکردن یعنی پشتی گو جمهوریت آوا و حیف مخابن و وقتی گوتن سروی دنیای کردنه پولیتیکا کی گولی میشاندن آخافتن هات نکردن حتی چه وقتی هوانها برنا چند دقیقه نوچه خود بحث کرد 27 مجدار 1978 ده بریا وجه چند ساله کی زاروکن کردان یگو زیادت الانقره زانگه دخواندن لحاف جویان لحنبری وی پولیتیکایی گوتن امی شر چکداری دست بکن. برای نها چلو هفت نزدیکی 5 ساله. باوری آمن تخمین آمن پشتی 5 ساله دولت ترکیه کو میزاند گرتن کشتن مال خرا کردن گنده و خرا کردن بیساجی کرده دف خواسته که خواست درجه برندان. پککی جلینری ev nizîkî 5 sala şerê çekdarî meşînî wajî kir nekir nikarîbûn Türkiye parça bikin weke ku Kurdistaneka ser ewil wextê got dest bikirî Kurdistana azad û mezin û serbixwe wê rê dest bikirin lê mêzanin ku Kurd aglaba derbasî hem ji Kurdistanê derbasî Türkiye Rojavayê Türkiye bûn lê dîsa jî xwastekê xwe devçe bernadin her du alî ji wê bawerî didim her du alî ji hem Tirka وهم دولت ترکیه ولی بیشتر هم حکومت ترکیه و هم دولت ترک و سازی دولتی هم جی پککی داوی میزان گو اف خراکرین لیدان کشتن یعنی جی اپراسیون نه چارهش بر کی بریاردن کو لغو ورن و تشته و پرسکری که کرد شغلی راکن نه دو جوره آشتی هنه یک نگاتیف وقتی گو شر سکنی چک سکن اندن اف جوره که یکی پوزیتیف آشتیه پوزیتیف چیه جبر کو کرد جارک دی دست شر نکن دست سلاح نکن دوی خواسته که کردا کرد و ترکیه دولت ترکیه و سازی ترکیه لو ورن یعنی خواسته که ورنه جه کرن جبر کو جارک دی دست پی نکرن تمام سرکومار ترکیه سلیمان دمیرال بود گفت سرهلدان پکی که سرهلدان 20 نهایه تمام کک مسعود 29 جبر کو جارک دی تشتک حال دست بینه که دوی هم تدبیر ورستاندن تمام کک مسعود نها همی آلیک بچاوه که ارینی تماشای و پیواشوی دکتن و پرسه دکتن پکه جی پنگا و کانو آویتیا لگوری بانک عبدالله اوجلان کو لگوری خواسته که ترکیه جی بویه تایبت یا حکومت ترکیه خو حلوشاندن و چکدانینه لی توکه پاریزرک ایترنها دم پارلمانتوی نهاتیه کو چارچوه که یاسایی جبو و که دا بنیتن بزن اف پیواشوه دی چاوا که واری جیبه جی کرنه دا جبو و که اگر پکه که چکی خدا بنیتن اندامن پکه که چاوا وگرنا و ولاد دا تبلیکاری سیاسی ببن بله الهمبری مطابق دوی دسته تشتور نکنن شخواه قانونه که ده حزیران 2014 هم ده قانونه درخست بوم وقتی جرد بجنه هجمانه و 6551 بو هیو قانون مریت ده یعنی قانون پیواجوی چاره سریه او وگابید مریت ده او یک یاد دوه tabii pişti 10 sala hem guhertin çevun Türkiye dünyada Türkiye'de Kürdistan'ı gele guhertin çevun de hem beri veji
kanuneke nû jî derkeve ev jî tamam kavê çek çawawarındarin ya mühim ya herî mühim ji ber ku Türk û Kurd ser biaxê bi hev re aştiyane bi aramî bi hev re bijîn divê xwestekê Kurda zêdetir ji derheqa zimanê Kurdîn de hem tedbîr werin standin. Mesela em bêjin devleta yani zagona bingehîn de çar xalê gelekî girîng hene. Yek, devleta Türkiye, devleta Tirka û Kurda ye. Yani çend cara Birêz Recep Tayyip Erdoğan, Birêz Devlet Bahçeli, Birêz Özgür Özel ji ev gotin got. Lê belê tevê gotin tenê nebese divê ev zagona bingehîn de binivîsî. Yek. Ya di duwa zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Yani çawa zimanê Tirkî, zimanê fermî ye ji ber ku nêzîkî 3 milyon, 40 milyon Kurd Türkiye dijîn divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî. Ya sisiya perwerda zimanê Kurdî. Anayasa xala çûlû duda da dûr ji xeynî zimanê Tirkî perwerdane mümkün e. Divê ew madde, divê ew xal werê guhertin. Ya çara jî xala 66 de dibêjî yê Tirkiyeyê de yê Tirkiye ve girêde herkes Tirk e. Deryana gelek cara me gotiye. Em hem welatiyê Tirkiyeyê lê belê em ne Tirk in em Kurd in. Yani bav û bapîrê me eve 1000 sala eve belkî ji Hazretî Adem bigrin, Hazreti Nuh bigrin, tufana Nuh bigrin, hatta îro bav û bapîrê me ser biaxe pevre bir jiyane hatta kıyametê ji weke Kurd em ê ser biaxe em ê bijîn. Ji ber wê çendî divê her çarxal di zagona bingehîn de cihê xwe bigire. Ji ber ku carek dî dîsa şer, dîsa nexweşî, dîsa neqencî dest pê neke Türkiye, devleta Türkiye Kurd lev werin, carek dî Kurd serê ware derbas nebe dîsa şerekê gotin serhildana bîst û neha yani ji serhildana sihî sihû yekî dîsa nevê dest pê kirin. Tirk jî Kurd jî ser biaxe em bi hev re bi aramî aştiyane em bi hev re bijîn. Zor baş e. Kek Mesut yani careka dike ji vê pirsê dikim ciddiyetek heye ji bo vê pêvajiyê bo vê pirsê ku ji aliyê dewletê ve weke te got mafên Kurdan bi vî awayî were dayîn îtir tiştek nemîne bi navê şerê çekdarî di nava Tirkiyeyê de yani ew rêxistinên neyasayî weke Tirkiye dibêjîtin Hakan Fîdan jî duyî amaje pêkirî tiştek nemîne. Ciddiyetek heye ku ev pêvajoya îtir ser bigire aştiyeka mayînde li Tirkiyeyê berqerar be? Ez bawer dikim ev ciddiyet heye. Ji ber ku saziyên devletê hemî bi hev re ev nêzîkî belkî 10 sal zêdetir e beriya bijîr. Yani ji bêjin ji Turgut Özal heta îro çend cara hevdîtin hatine kirin. Lê ez duê bawerê dime hem raya giştiya Tirkiye û raya giştiya dinyayê ji wekî din roşilata navîn em bêjin tekilî Amerîka, tekilî İsrail derûdora Tirkiye ka çıt qawmin Türkiye vê carê hem muhalefet zêdetir mesela nijadperestê Türkiye weke ku Birêz Devlet Bahçeli yekê cotmeyê 2024 wî ev pêvajo da dest pê kirin. Tabii wextê ku ev pêvajo da dest pê kirin istihbarat yani mîta Türkiye gelekî agahî jêre anîn ji ber ku deredora Türkiye deredora Kurdistanê weke ku dişewitê divê navxweyî ev tedbîr werîstandin. Özgür Özel serokê CHP şansek gelek mezin e ji bo Türkiye ji bo Kurda. Rastî jî cesûr e. Birêz Recep Tayyip Erdoğan xwedê heye yani divê em heqî wî nexwin ji 2005 weke ku gotî pirsgirêka Kurd pirsgirêka min e ji 2013 heta 2015 ew pêvajoya çaresêriya ya yekemîn dîsa dabû dest pê kirin. Yani Birêz Erdoğan jî em bêjin dawiya emrê xwe de 10 sal dî 20 sal dî ka xwe detale çû wextê emanetê xwe em wê bistin em wê nizanin lê eger ku bixwaze bikeve tarîxê de weke ku bi nav û deng 500 sal dî 1000 sal dî heta kıyametê bi başî behsa wî werê kirin divê vê pirsgirêkê çareser bike. Birêz Erdoğan jî zilamekî heşxwe kiriye hej navê xwe dike berêna çendeqekî min çend tarîx gotin eger ku tiştek wele biqawme yani 2025 de eger ku pirsgirêka Kurd çareser bibe heta kıyametê bi başî bi ensanetî bi camerî û behsa Birêz Erdoğan Birêz Bahçeli bikin. Geleka giring e navê mirovî bi başî biçe nava dîrokê de sirî Sûreya onder yek ji wan karekteran bû ku
کو دەست بە پێواژوە ئاشتیە کرد چارەسەریە کرد و خەون بڤەیەکێ دیتن لێ ویجانێ خوشدەزدا لێ ناوەیەکێتە دیرۆکێدا هەتا 100 ساڵندن 200 ساڵندن ژی وەکەتە گوت نفشێن داهاتێژی بەحسا کار و خەباتا سری سورەیە ئەوندر دەکەن و ji bo aştiyê xebat dikir. Gelekî spas beres Mesud Uzer parêzer ji Enqereyê gelme dabû. Gelekî spas inşallah.